Mangwakway fi manglo manggugupuisin Tumutunog iitan ko makati siren Man malalagu itaw to the paro fanlihing Di amamunay mo itay from Karen Mumimilagi sa duk mo na puitasi Podong ilansun man Buenas dan hapaday memorias patrahamdu kano husung talo gua husi ken Concepcion mana ido ne puntinada para ta konsigi magajestik Kuentos Guåhan no gagistigi papa itazun I Fanachu podcast I sesu in presenta no pi ginigi masyagi YouTube channel para Facebook na play no la zaman na yun pitinidad de kwentusun rata to podi apasyata so sesedi kita nota malata ta sogi disclaimer no anti sa tutun tingin di disclaimer taza sumanganyo apa bebe usangan gini taza no umusgayo no para hafa na palabras bebe usangan todos di man mapatu na kwentus gining guapa za guapa na may sa todo di opinion gining guahu good or bad or indifferent magad gining guahu asti lo iminolik niya di opinion no sa no guahan no mababas ang dialogue pero da matu di chinelnya do you aprebale often sa sangan gano pes maila da tafangwentus di da senior sanganin ofa magay lupusi tay manu mo na dun opinion or guahaben tipo kontra dun opinion lo malik sa mababay petan para tafangwentus no da jigi kumikilingan so that's para ta eduka kada uno kay tao let's educate one another if you know English lo may lafan sa kwentus di pago na gaan bonito magatagayo ginamagigi sa gat niya tisina li magay ginigi ko camera lo is sa Kuentos Guåhan na backdrop no which is Finatinas Michael Bevacqua si Dr. Michael Bevacqua Kasi ayo na sa bisti para mo backdrop tanan na mo dito sa Stefanan para dos honesty sa gagaya very pleased no sa na atuk to dudoy dupusigo na banalong kareta no so gusti sa no azag na guahalugat you know za sina malik signal gi internet lo gagito ni kita gat niya sa boy you know kada maktu mo gi gat niya prewa sang gintagi manaw papao gi san hansan wag gi gitanota no papa isaw na pananan no madasu na lahan tanu matak so atan magay di sengat busti tanota man it's just nagona bay na fino Inglaterra ni tana kada dia bebe ano para chetsu upusitasi lo gidupursi magay when was the last time I went to the beach tisino tu fungi on your sister I tempo ni sakan ni sumunang bana mo tu papagitasi lo zigi para ta agreement yung resulta no zigi ta protehi ta kumu tau guahanin magi kumu Chamorus para ta protehi todo di gunahata para ta na seguro na tadza no gaso sedimento ni para ta fan maamot mas ni diretso tagin magi piodita nota zan todo do I Guåhan za mga do malum lo pe za bebe usangan todo do di para hatsa siya na missile defense site mafananahan gin magi sa fanan 22 21 22 za gi tumunan ningo kupuren no gin ni militar mas kaya talo mas lugar para matsule para hatsa di missile defense system whatever that means no lo usangan si dak na ko sa pi malum gi politika na banda na uzan istauta da tigab daw na bebe kwentos pa rin no tabia mala da tafangentos pa da di minawlik siya usangan si dak ini antisalita na on sti recording like to lani sti malofani na Hulio na mes no gof na magof para guaho gi personal naman personally na sen magofu Hulio na mes brings back man maulik siya na memorias ko hazisen na piniti na memorias siya no intimas na iminago na banda tana haanin liberasyon at na todo ta susedi no za una ata ni fetsa ni Chamorus gini ni taymano pero hatsa din nuevo I tanotan ni sti dinesgrasya gin ni pagdun na mawar lo atana ne kumumandan niya it tawda tisinya tana sinya
taza sinya titana sinya Fino English pas kadawatan ni ito may mamano di passion shot ta ni minus gonta na class into tagwi kana nagmulani mampusas ta student i Hulio na mesong gamagad halo madzugi sen didok i Paraguaho di personal na banda no sa puditoros si tasu sesedino lo maila sa malofan na sa maila za ta siguro mo na pudi i Agosto na mes kumun ata ni Juma Fananang if no English holidays in August lang guni there are no holidays, there's nothing to celebrate in August lo giminagahit mababa eskwela pag na mes masay tumunas tin na mes si Agosto lo mababa eskwela sa mas man halom tali fa magun profan eskwela gi 8 na grado no ang gim parteganon posi lo mababa sa pitodo do pero famaniduka fanizakan na lugar man mababa po para ta sigon monasti dai ibunitunya sti sa no ganay talo Fino CHamoru no sa kanan mas manatat kilo sigi edukasyon na banda lo atana sti Hulio no ni mafananan ni tempon somnak summertime lo atana binanya i Kumision no si Dr. Bawakwa niya dyan fan magtumagi siya sa ineko kastil man magtumagi CHamoru immersion na no grupo ginin different class in lugar no gi pinaitaw to Amerika naman magtumagi lota masaya mga summertime debi para vacation time taza break ginigi para fan manungo pesa sasangan sti sequest mapananan sa bebe halom mga ni Kumision Fino CHamoru. Sti Kumision Fino CHamoru mga matune is on a mission Kumision if there's such a word no ni para ta salapon mas lugar jani resources ni sinya manugato na sinya man manungo it mas pudi lingua hita jani kulturata no the magofo jan ana banidoso di na partizo wi na lugar di Chamorus Language Commission na pananan ni Kumision ni Fino CHamoru tanu distiane in ututun ma so gis di Febrero mas in Suniki mona i dupursi i hafa bebensewi ni para ma-recognize mas na esti Kumision ni Fino CHamoru pati edukasyon i kulturata zabula siya na artikulo in tatsegi gwahaji atrasasaw na programa ni esta no in broadcast no gi YouTube na channel dan ni Instagram na no social media ajiti atrasasaw sa no in agang paugusti siya ajit man paguma tutungo tama naman Fino CHamoru no gwahay Purimas aji siya itaw-tawag ni matagi yung dia sa lingalani malago na may tungo mas kulturaw pues esta mas kides in entrevista siya na taw-tawag no da sempi atan gi zon mami no Instagram na channel di Kumision CHamoru na sa Instagram rather it's not a channel no Instagram is a playgon mommy Instagram sa di Kumision CHamoru zabula siya gi article ni disti para tahungo restoran niya siya na taw-tawi dyan di para tafan interact mafananaan no pesanya talo di Fino haani mas di Fino haani mas na Fino mo na Fino haani para tafan ni kumutaatan sa diskutisa mga di Fino haani kada dia no hafa kumikeling niya dan tayo mano masangan niya dan tayo mano matuge niya tegano siya logwa debi din hasun na kumumanhalo man sa ginaplego na fananaan Fino haani kasi pior sa ngayon no manugato na no plego gi o manugato gi social media na sinensilisti loy minolig niya sa grupo ni Sumogusti team ni Sumogusti
kalansia loki mane edzaka loki pagumatututun mas edzak mas marekognisa i Fino CHamoru. Pero kung nabay na destin yung pegas di siya i Kuentos Fino CHamoru, Fino CHamoru ni mafananaan. Kung nabay pag na bahasa interaction no di Fino English ginunod taw siya daling lachis tilig mimizu lachis si tamano mas spelling no tamano ma di letra palabras lo untuk fay imenolig niya so sa guaha interaction jajigi na sinya intugi ito tinalog lachis ti malada takurihi pesmentas intatsagi imilduka hamzo ni mamalago mamainduka di tumungolokpe ay dudukan batu i komisyon para tafanita mo na para tafandanya mo na tafan manungo gi parewa na lugar no parewa na klase na tempo gaygan gi Instagram di Kumision CHamoru papanang gi Instagram gaygan ta gi YouTube i Kumision ni Fino CHamoru gi YouTube bahatalo dun may Facebook na plego di sina umala mo sa bula sa gi artikulo ni sina on hakut don assisti don estudia ni tamano magaido po si para un tungo mas por kultura ng tamano para un tungo tamano i palabra tingogang na tamano komentos gi Fino CHamoru finananagyo dan sinangangariyo talo mano gato siya na lugar na sinya umano sesu insangan esti na tinisisiton hano da un eskwela gwana bay na malignya ay ti malignya lo gwana bay na inajudan ni kumugwa hatin ngomo otus kana tawtawi ni sina inajudaw no jafina na go time anu Fino CHamoru jan mas man menhalun siya na tawtawi ni sina finanuwi ang ni taimano i kultura ta tinigogong niya muna. Mala datahas na tigimbigas ta na sign na siya. Di mas manam ko kunugwaw. Tigimbigas ta man subla no. Pues debi na hita pagulamon para ta continue sa klase ng edukasyon. Manggayan gilokwe Fino CHamoru ni gayan gi PBS di Public Broadcasting Station KGTF the PBS channel 12 ito gi KUAM sinatalo malumagi dyan na Facebook na plego dyan na YouTube na channel bago happy to announce mga na pango na mes kaya Agosto na mes intituhon siyempre no presentes di Fino CHamoru isang pumalo siya na no artikulo ni komisyon si Guam Legislative Channel, no? Mangaizo TV Channel Legislature, kumutintingos ti gayigi GTA Channel 21. Tapos gayita lagi Docomo Channel 117. Pasuno ang Malago, mas po di legislatura da puntungo alphabet niya, and I'm gonna put in a free advertisement for them. guamlegislature.com/live feed, no? Kasi daw malumang itong di office yung bidan niya, lo mangaiza na TV channel ni sino malo ang biya talo di GTA sti como subscribe ating GTA channel 21 pag Docomo na channel para di hanggas cable TV no Guam cable is channel 117 channel 117 lobula siya ni sino in Chile sti siya na no informasyon ni taimano na pun sigon mo na i performanungo. Pero para natabira tatigi binaban ni eskwela para i Agosto. Mana sa sempre si susti i para taatan esti untulaikan benti di pattern no ni taimano i sinugon mo an organ para so na sempigo siya boss eskwela ni stop and go para ma kundi fa magun ka tig eskwela pes para magayja i salute na banda no jan dinansin na banda ni debilita hada sinigon tamuna jan pinasensya debilin ta pampasensya di sa lani bentra sigar mas nu mananoid mo na magay siya mas megay kareta mas megay driver siya
magwa may guys sa drive again in hizong ni ti mag-gift tungo di mag-gift tungo po dito ta traffic rules and regulations gin mga gipes di mga dito fa na suda no gwana ba na balainya na gin mosit no man gay respeto no para kada uno gisahita sa para o maulik todo mo na lo maulik sa malufan Hulio na mes mala sa tana mas medgo sa tana mas maulik ya gusto na mes sa mababa mga iba sa paro mababa eskwela kasi pimanhalon ta do siya sa magun sa masit na manungo ay tipo di ABCs ni math ni science na pagod todo istorya Guåhan our own history ni sinyata tagosta mo na data sigon mo na hindi masyaman ng gitano na manggayit para ta continue ilingwa kita. Maga po na manggayan zugwini daun gay talud nang kuna na oportunidad dan na pribileho ni manaiho. Gay na sigin sa kabaka ni para ta fanlanya pa og na bonito dia yun magigis nan Guåhan. Guau si Concepcion buenas an hapade viva CHamoru. Adios, Siñot Kin. Condition 3, condition 2 and I will magi pues fan malogu I-radio asongan di condition 1 Head for higher ground, you better run